inye national school etubwata yemayo hall eraki kwaga yaga for a long time tosorore serikali etokorere hall igoko enda gukwana oikapero menye gukwana manganai naende etukiagera gakwana nonye chipare tiga chigota gota mumatenge bare yaito ya magomboga kwaga chwere bakike ponde mumanetera omukungu ejerusa nero lengo kurwana otebanga ntini chori n'abantu bali bose oike barabara yene kwerana naende mlayane gitu gazeti Kenya gazeti manya it is going to be done ebale nina imogete ilwangu chiwamdebi ngakira bano kwa bakwani lekera tu akwani n'umuchugo West Mugrana tugasangere ngabadebi muri bomkiria naende ngoleta yende ekorwa yamoni etirimokeche sani erwe sani agende machuliati agende nyangoli eyine bare yeramu mukungu stekora asaba ainde ndimo mani kubekenwana yani moranyora nale tire bare itakiria moga taramu mukungu kanya bakona bataba mana mabere wareta mabere kwa hivyo abantu bali kwacholiwe itutorora elire tosutangwe none mutakwana ngona hata nalikunyora mangana makena manyangi kegendere nagenda kuchiburani wachotera n'abantu bane mbagatu kubani kuliga noko kwa hivyo itazi myake yani kumumwanyet era natagatana kuikante nene n'abantu bane naende korera abantu bane bono mutakuna lero nima naletire tenti ma etinet kwende ibe isatu chiguru pisatu chikonyo naende natira asenye njira abangina bano bebangite buja abana tagete morole gaiga bakebanga naende binte biko ba play through digital online nana babangite bakabanga buja bakaikera barete. I have come to empower these women abangina balia mwale ndikota kuye tinkaya ino elimu akoleta application korusira Kenya ya watu wote tunataka washinda asubuhi na mapema pinzani watu bure hawana ajenda kwa Wakenya Ruto atawashinda asubuhi na mapema nakataa ukabila Kenya ya watu wote Ruto atawashinda asubuhi na mapema tena kurmaga DJ Ruto atawangusa asubuhi na mapema, mama atawangusa asubuhi na mapema. Weka raini hapo. Asante. Mwago tenga nyuma yomongi na timobeka simugo wako njema. Morocha na bangi na baburaka. Bangi na baburaka. Ekyo mukekena kiko. Gekoro kunya kweligeria. Bono beligeirie. Muna batige tubosa abagaka bagakwa. Bakabeka marusi bakateba kantu okugenderera korera ngabaka basirire tigato imukia matoigoro tosomi abana baito tweligerie litonyore abana baito bagende school bona banyina banya kweligeria ekero bachete tugacha kubakorera ti application wiwahe koreta bona rero nabaretere tinga etingeye abanyina eye netinga yestima ige wako bosimina stage kaibere kwanyora metori ikomi ya eri stage kaibere so akere mugo chigo tware tinge igaria asekenyoro kyaino igona ale go sabangwa manana oli obalendire korwe sabaga kabaino bagachiete agenderera kubalenda naende kare mugo saba mwasabira bangina naije mwasabira bangina ekyagara ekero nyasada batenga babura kana abane bantigere bono bantigetwe inkatoka muno muyo omuya onyasai na bwatira bangina aboko bono bangina bakibono muroche mungina kuneti kaya ini igonta taka tabanga today
ase Magombe ward abangina basirate widows Hello nabaire tingeye kuchakira rero Nyasaye bakonye ekerego tikoigekwa ekorere ibinyoro biri birange mereme miya na inumenyorere ibitoki korwase tingeye rero I have handed over this power mill kotiase abangina banyakwerigeria widows women group. Asante sana. It's only 3,000 people ambao wameregister. Sasa hii vita tutaenda namna gani kama hatutaki kusika kadi, kama hatutaki kwenda kujiregister? Ninataka niwaombe vile nimekuja hapa kama mama yenu, kama haujawahi register leo, kwa sababu nimekuja hapa na ninaongea tu kwa unyenyekevu. Please, that is why government has put these stations where you are supposed to go and register. They are all over. Please, ona ya kwamba hiyo ni jukumu lako. That is your responsibility. Again, tukia tusinyire mono, neti responsibility chetu tuko chitwe. Na abasoro ile. Tiga to inyore, ti responsibility chitobeke ira se binyoro. Mumete aba baito murandi bari tibarasa sana. Lakini